fukafune mawu. Global hallelujah. Mi dowli bonambe hallelujah. I welcome everyone Me once do again ja ne mia de meto de sia de si de kake va Atsitsoga pe nunya o me. that today Me kade ji be gbe a afetola atoko pakple mi. point of your Atoko pe o le wo hiahia o gbo tututututu. 3 words I'll give you Nyatia me before we ton pray. ma chona me afi nyato gbeda. Expect, Gba pomo confess, vweme possess. e na kwe. Hallelujah. Expectation Wo mo will popo determine your confession. yela na be na wo me Your fufu. confession Nui me will vum determine nelela your possession. e ya ina kho. I confess. Nia me vweme I possess. eye me kwe. You confess. Nu sike me ne vula eye la swasi o le piensi ya le Yesu pen comme Father, fofo we thank you because you are ye here. dakpe la benele mi You atome are ready for everyone. es drado na mesia menchi Kristo mi de akpena For o the sacrifice de bossa and the supply, pakpa le de tiene the cho salvation, the khocho sufficiency, cho vanami see you are nu yo provided kata ne for the revanami cross of la Calvary. Atsitsoga nu I'm asking, oh Lord, apato me bia today, be piensi ya expectation mi ape mokpokpo will la match na what you did na on the so cross pakple of doi ne woni Calvary mi ata le in Calvary Jesus' va name. tianchi le Yesu pen comme And what we confess nu tonight, sike me vumie le piensi ya la eye mi aho salvation for dede everyone, avana me sia me restoration for dododo everyone, na me sia me healing for everyone, doyoyo na me sia me deliverance for everyone, gadede na me sia me miracle for nukunu everyone. na me sia me Tonight, piensi break ya la every yoke, apeton gbakokutio destroy every curse, blef and bring pipo your de otome people to the eye light kplo of dukɔ our wa joy va and your dzidzɔ sufficiency kpakple in agbɔsɔsɔ Jesus' wa gbɔ le mighty name. Yesu ƒe ŋkɔsẽ sia Thank me you, Lord. aƒetɔ mi da akpe na o Thank you, Lord. fofo mi da akpe na o Everybody says ame thank sia ne you, gɔme Lord. aƒetɔ akpe na o Because we're praying in elabe le Jesus' Yesu ƒe name. ŋkɔa dzi mi to gbe ɖa le God bless you. Mawu Sit down yra in the mi blessing bɔbɔ na anyi le of the aƒetɔ ƒe Lord. yayra me Again, I want to remind zi you ɖeka kia ma ɖo that ŋko dzi na mi be this global crusade for dutoƒo you, nyanyui for me, kaka for keke me everyone, kplogodotɔ ya la everywhere, ame sia me it's tɔe celebratory. le afi sia afi ye The be victory, mia the akpɔ the dzidzɔ power mia of the atso cross aseye of tsɔ ku ɖe Jesus Yesu ƒe Christ. Atsitsoga As ƒe we ŋusẽ celebrate, ŋuti we're also nɔvi remembering ne le kpɔ dzidzɔ what he ku ɖe did nu le for us anɔ on the ɖo ŋku cross nu of siwo Calvary. wòwɔ na mi And le tonight, Atsitsoga la I nu bring an piesi important ya message magblɔ mawunya unto you. vevi aɖe na o The cross Atsitsoga cancels yi ke tena fli curse ɖe fiƒoɖewo katã me na nuwɔwɔwo katã Atsitsoga cancels yi ke tena fli ɖe fiƒoɖewo katã judgment, ʋɔnudɔdrɔwo katã evil, vɔ̃wo katã le ame sia me ƒe agbe me le amegbetɔwo katã ƒe agbe me medo dzaa na o va Mawu ƒe ŋusẽ yi ke wɔa nukunu la gbɔ wezɔ va Mawu ƒe ɖo ŋuti yi ke wo be yeatsɔ na o le fiesi ya be nu yiwo katã bosã tsɔ ku kɔ na woa ela vuvui kɔŋgbe le Yesu ƒe ŋkɔme fiesi ya tɔwoe gblɔ nam le afi ma ɖa be amen. Donkui be mi le ƒoƒo tsɔ ku ɖe Atsitsoga ŋuti Yesu ƒe Atsitsoga le Calvary Yesu woklẽ ɖe ta o nu ka ta o ale be wòate ma te fli ɖe fiƒoɖewo na amegbetɔwo katã le anyigba blibo la katã dzi eya ta fiesi ya ne ne se nya ya gɔme be edɔ ya Yesu wɔ ɖe ye ta be nu ya Yesu xɔ va na ye be ye tɔe eye tɔe la fiƒoɖewo katã evɔwo katã yiwo le agbomea teteɖeanyi yiwo katã me ne lea numawo katã yi ke abonsam xɔ se be yeawɔe atsɔ aziwo ɖe to yeatsɔ aziwo ɖe anyi yeatsɔ gblẽ dome na o fiesi ya numawo katã yi abonsam tsɔ va la Yesu la te fli ɖewo katã me le agbome le Yesu ƒe ŋkɔme
That's my expectation. Emanye nye mokpokpo. That's my confession. Esia me That's vumele. my possession. Esia nye What nusi you ma confess ko. tonight, Nusi ke me na you're going to vula. possess Eya ke in na ko. Jesus' Le name. Yesu penkome. We have limited understanding Comme sese of the boma le miasi The kude nu yona curse fiƒoɖentio. started Fiƒoɖede. Tika oje gometio. of Eden. Eje The gometio Lord edembo God ame. Almighty, Ma in unu his so power, katato. in his love, Lepe the lolo. Lord Almighty, Ma unu in so his katato. vision, Lebe to nu have tega ke lo si men me la. and women, Edo amegbeto ŋutsu kple nyɔnu. Ɖevi ɖekadzevi kple ŋutsugbedeviwo woanɔ agbe dzadze, agbe le dzidzɔkpɔkpɔ me, woakpɔ dzidzeme, woakpɔ yayira, eya ta wowɔ Adam, ewɔ Hawa, and he put them eye in the wòkplɔ wo garden da ɖe of Eden. Edembɔ la me. They were healthy. Wonɔ lãmesẽ me, wonɔ sesĩe, eye wonɔ dedie, wonɔ kɔkɔe, wonɔ dzadze, nuwo katã nyo. Nyo ememe gota nu yiwo katã ɖe ƒoxlã wo la enyo. Mawu gblɔ na wo be woayi aɖadzi eye woayɔ anyigba blibo la katã fũu kpakple amegbetɔ yiwo me kɔkɔenyenye, lãmesẽ, dzidzɔkpɔkpɔ anɔ ebe woayɔ anyigba blibo la katã dzi. Eye womekpɔ dze gɔme be woayɔ anyigba dzi hafi edã va o. Edã va gblɔ na wo be ɖe Mawu gblɔ na mi be ewɔ nyabiase na wo, etsɔ nyabiase tsɔ va na wo ne woake ɖi. Nenye be amewo mete xɔ Mawu ƒe ŋusẽ o, Kristo ƒe ŋusẽ le woƒe agbe me wa, wowɔna nyabiase kokoko le nu si ke Mawu gblɔ la ŋuti. Ɖe Mawu gblɔ be yeaɖe amea, nyawoea. Ɖe Mawu gblɔ be yeatrɔ me ƒe agbea, wola be nyawoe fifia. Ɖe Mawu gblɔ be yeayɔ dɔm le fiẽsi ya, wogblɔna be nyawoe fifia. Ɖe Mawu gblɔ be ɖe yeade gama, nyawoe fifia. Wogblɔna nyabiase. Ɖe Mawu gblɔ be yeatem aklɔ mía ŋuti, ale tsi na mi. Ɖe Mawu be yeatem atrɔ agbenye, atrɔm kekekem, ne matem adze, adzra ɖo, asɔgbe na dziƒoa, wobiana se be nyawoe fifia, nyawoe fifia. Eye ema wɔnɛ be Mawu be yayra wo yina do efiẽsi ya ɖe, nyawoe ma ɖe. Ɖe dzo elabena Mawu gblɔ nya ɖe koe gblɔ ye. Ale Satana yi ke va ge ɖe dã me la, eva yi wo gbɔ ƒo nu ƒo na wo eye be woawɔ nu si ke Mawu gbe be megawɔ o. Esia ta Mawu be ŋuti kɔkɔe yi ke tsɔ wo dzi, Mawu be ŋuti kɔkɔea ebu wova tsi amama le Mawu ƒe ŋkume. Ale nyɔnua va srɔ̃a gbɔ eye srɔ̃ ŋutsua hã wɔ ɖeka kpakpli eye wòtsɔ nyabiase tsɔ da ɖe nu si ke Mawu gblɔ na wo la ŋuti. Eya hã ɖu atsi kutsetsea yi ke Mawu de se be megaɖu o. Ale woame evea ŋutsua hã tɔ zɔ amama eye wova tsi amama na Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe, na Mawu ƒe ŋusẽ, eye Mawu va ɖi vae. Mawu va Edemboa me le anyinufãyi eye wogblɔ nɛ be Adam, afi ka nèle? Edzo le teƒe yi ke Mawua dɛ ɖo eye wòve ɣla, eve ɣla ɖe nu yiwo katã da gblɔa megbedome. Fi ka nèle? Aƒetɔ le nyabiase wɔm ne wo hã le fiẽsi ya be nye lɔlɔnu na wo ɖe. Fi ke meɖo be nanɔa, yenye ɖeɖekpɔkpɔ be teƒe, yenye ŋutifafa be teƒe, yenye dzidzɔkpɔkpɔ be teƒe, yenye lãmesẽ be teƒe, yenye vovokpɔkpɔ blibo be teƒe. Fi ka nèle? Yi Adam gblɔ be mese wo gbe le aboa me eye mevɔ̃. Nu ka ta ne vɔ̃ ɖo? Ebe labena mele amama o, nenye be Mawu metsɔ nu dzi o, Mawu ƒe dzɔdzɔnyenye ba vɔ̃ mele dziwò la, ne Mawu
ete tsɔ keke ba vɔ xɔasiwo katã tsɔ gake nenye be dziƒo Mawu be dzɔdzɔenyenye ba vɔ ma mebu tsu o, metsɔ dzi o, le Mawu be ŋkumea, le Mawu dɔlɔ katã be ŋkumea, le Mawu dɔla akpe nanewo katã be ŋkume le dziƒo le nɔvinye la mama. Ya aƒetɔ la gblɔ be nu ke ma ne wɔ ɖe ne ɖu ati si ƒe tsetse mede se na wo be megaɖu la ma hã. Egblɔ be srɔ̃nye nyɔnua eya ye blem, eya tsɔe nam. Ame aɖewo li esi ke wole be woaʋu woƒe nu vɔ̃ wɔwɔ me la, wotsɔna nya da ɖe ame bubu dzi eye wotsɔna nya kokokokoko eye wɔ be womete ŋu xɔna alo anɔ ɖe Mawu ƒe ɖemboa me o. Nɔvi fiesi ya ɖe meganɔ tafla tse domazɔ wobia wo be ɖe eɖui hã, ɖe enunu ma hã, ɖe ewɔ ɖeke be nua megado tafla tse o. Eye megatsɔ agɔdzedze da ɖe ame bubu dzi abe ale ke Adamu welo alo ame bubu ɖeke dzi o. Mawu tsɔe da ɖe ɖokuiwo dzi. Eba alo Hawa nu katã ɖe ɖui ɖo ebe da lae blem eye mewɔe eye mia katã mi nya ŋutinya be nuwoe yɔnyi be fiƒoɖe va Adam dzi, va Hawa dzi, va amegbetɔ ƒomea katã dzi. Eye ne miekle Biblia kaka tso yi la, Biblia na mi nya be tso ɣe ma yi ke tso keke Edemboa me ke fiƒoɖe va amegbetɔ ƒomeawo dzi eye eyi me ke Israelviwo va be yava xɔ Kana anyigba dzi woanɔ la, Mawu gblɔ na wo be nanewo li la megawɔe le anyigba dzi o, elabena ne miwɔe la ahe fiƒoɖe va mia dzi eye ne mixe babla xoxoa katã miakpɔ ale ke ma gblɔ fiƒoɖe ma be nya gagblɔe eye ne va babla ye hã me la nakpɔ ŋuti kɔkɔe nokunuwo Kristo va eye Kristo azɔa eye nya me si ke va eyawo klã ɖe Atsitsoga ŋuti. Esi ke woklẽ ɖe atia ŋuti la, ete fli ɖe fiƒoɖewo katã me, fiƒoɖewo tso Mawu gbɔ, fiƒoɖewo tso Satana gbɔ, fiƒoɖewo tso amegbetɔ gbɔ va, fiƒoɖewo tso kɔta nuwɔnawo gbɔ eye fiƒoɖewo tso futɔwo gbɔ la, fiƒoɖewo lekeke le hã yi ke va amegbetɔ dzi, va amegbetɔ ƒomea katã dzi la, Yesu ete fli ɖe ale ƒe fiƒoɖewo katã me na amegbetɔwo katã le anyigba blibo la katã dzi. Eya ta fiesi ya ɖe ma de gbeƒã nɔ be fiƒoɖe ma yi ke le agbewo me, evɔ ma yi ke kplɔ wo ɖo, vevesese ma yi ke le agbewo me la, aƒetɔ la te fli ɖe me le zãya me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eya ta kpɔ mɔ nye ame le me ʋum eye nye ama xɔe. Nu si ke ne kpɔ mɔ na la eya me na ʋu, nu si ke me ne ʋu kple wo nu la eya ye ke la va me na o. Meda akpe ne Mawu ɖe agbewo ta. Fike wɔ ame ma ɖe mele akpe da ne Mawu ɖe woagbe ta fiesi ya la, enye fiesi aɖe yi ke Mawu ƒe nu amenuveve akɔ ɖe dziwo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Galatia tɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ le kpikpi 8 Galatia tɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpikpi 8 egblɔ be elabe Kristo xɔ mi ƒle tso se la ƒe fiƒoɖe si me, se la ƒe fiƒoɖe si me, esia ɖe nɔ anyi yi ke Mawu tsɔ na Adam kple Hawa eye wotu afɔ se ma dzi eye fiƒoɖe va wo dzi. Ese ɖe li Mawu tsɔ na Israelviawo eye wotu afɔ ɖeke be sia dzi eye nakpɔ be Mawu na fiƒoɖe va wo dzi. Ese ɖe gali Mawu na amegbetɔ ƒomea katã ebe lɔ Mawu kple wo dzi blibo, menye be alɔ ɖokuiwo kple dzi blibo lo ao, lɔ aƒetɔ Mawu, lɔ amegbetɔ katã megalé funɔviwo. Ese ma la nye amegbetɔ me tu afɔ dzi ye fiƒoɖe va mia dzi gake Kristo va eye wòxe fe ɖe mia ta, exe fe ɖe tanye. Mexɔse be nagblɔ nam be amen la, gblɔe na ɖokuiwo la, gblɔ be Kristo xe fe ɖe tanye
Kedem tso sela be fiƒoɖe me. Esi wova zu fiƒoɖe ɖe tanye. Elabo ŋlɔ ɖi bena woƒofi de ame sia ame si wohe ɖe atsi kpikpi 14. Kpikpi 14 agblɔ be bena Abraham pe yayra la na va trɔ̃subɔlawo dzi le Kristo Yesu me bena miaxɔ fiesia fiƒoɖewo la lɔ agbala dzo. Fiƒoɖewo la te fi ɖewo me. Aƒetɔ la aɖe fiƒoɖeawo dzo eye Abraham ƒe yayra ava agbewo dzi ne nexɔ dzi se, nexɔ Yesu Kristo dzi se. Eye dzi gblɔ bena miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nugbedodo la to xɔse me miaxɔ miaxɔ nane. Nu ame tɔ̃ ye mafia mi le fiesia nu gbãtɔ ale si miado dzesi do fiƒoɖe yiwo wòle be Kristo na ɖe ɖa se gɔme be vevesese yiwo katã me tom nele fukpekpe yiwo katã le va dziwo dɔléle yiwo katã le agbewo me eye lãmegbegblẽ yiwo katã le agbewo dzi la nu yiwo katã tsaka le agbewo mea nu yiwo katã nye biebiti me nu sɔ̃wo be dɔwɔna le agbewo me la fiƒoɖewoe ele bena dzesiwo elabe le ehia be Kristo na ɖe wo ɖa eye meda kpe be fiasia la Kristo la ɖe wo ɖa le numawo me mebe Yesu la ɖe wo tso numawo me aɖe wo tso nu vɔ̃wo me aɖe wo tso dɔlélewo me aɖe wo tso fukpekpewo me eye nu sia nu yi ke nye lãmegbegblẽ le agbewo me la afi nu mɔ katã Kristo na ɖe dzoa dzesi fiƒoɖewoawo nɔ gblɔe le radio agbɔ ɖaa be ɖe egbe nye gbe ezã ya tɔnye eye maxɔ nane la medo gbe ɖa be nu yi ke ne be yaxɔ naxɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me nu ame ka be nyagblɔ me le o ewoe la mebe axɔ nane mebe axɔ nane la eye Mawu ƒe yayra ava kpewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me nu velia yi ke mafia mi la ye nye xɔxɔ tso fiƒoɖewo katã me me fiƒoɖe ɖewo ko menye vi ɖe ko ɖeɖe tso fiƒoɖewo katã me to Kristo ƒe ku me le Calvary ewɔ ɖe tawò bɔ Yesu va de ta wo vevesesewo te wo fiƒoɖewo te edro katã le Atsitsoga ŋuti vɔ la edro katã la ale be wo ya magadro agba make o aƒetɔ fiesi ya aɖe gawo tso fiƒoɖewo katã me elabena woklãe le Atsitsoga la ŋuti nutɔ̃lia woaɖe fiƒoɖewo katã dzo fiƒoɖe neni wo ya ɖe dzo fiesi ya mahã fiƒoɖewo katã ale keke la nye vevesese wo aƒetɔ aɖewo katã dzo dɔlélea neni woaɖe dzo dɔléleawo katã eye nye nutɔ̃lia fiƒoɖewo katã ɖeɖe dzo to dzimetɔtrɔ va Kristo gbɔ edã mekpɔ ku haɖe o Satana la egakpɔtɔ le agbe le kekea me ele akpa ɖeka na kekea Kristo hã le agbe eku egafɔ tso amekuku dome Yesu le agbe tso mavɔ yi ɖe mavɔ eye ele akpa ɖeka ke ewoe la wɔ tsatia adzo le go kemea dzi aba go ya dzi be nyemeganye Satana tɔ nyemeganye daxoxoa tɔ nyemeganye ƒomegbɔgbɔwo tɔ medzo le mia gbɔ eye meva Kristo gbɔ ne nedzo le afi ma ye neva Yesu gbɔa abonsam ƒe nɔmesiwo katã le agbewo mea wo katã wola aɖewo dzo Yesu la ɖewo ɖa ta míeva nugbãtɔa dzi nugbãtɔ ale si wole be nado dzesi do fiƒoɖe yiwo wole be Kristo na ɖe ɖa míakpɔ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia tabla tɔ̃ kpekpe 17 Mose atɔ̃lia tabla tɔ̃ kpekpe 17 egblɔ be meta dziƒo kple anyigba na mi be Israelviawoa wonye akpewo
in the sight of God. Le Mawu ƒe ŋkume. And they represented Eye the millions and the billions of wonye people amegbetɔ all over the akpe nanewo in le this keke generation bliboa katã and me in le every gbeƒe generation. dzidzimea kpakple dzidzimo katã me. Calls the Ke attention Mawu of heaven nyɔwo and the attention be of ya the whole akhe wobe earth. susu. And he Ale be says, yana "I, megbetɔ the ƒomewo katã Almighty to ya God, dzia wobe susuwo na va the one nyateƒe ya that gbɔ was ebe ye Mawu before the creation nu of the siwo katã world, tɔ la ame si ke nɔ that anyi hafi was kekea nɔ anyi. before Eden, Ame si ke that wɔ keke bliboa was katã. in Eden, Ame si ke nɔ anyi that hafi was edemboa after nɔ anyi. Eden, Ame si ke nɔ anyi ɖe demboa me. everlasting, Ame si ke that nɔ anyi ɖe lives demboa godo. until this Yi day. ke wɔ He dziƒo kple says, anyigba ɖe. "I Ebe nye la call Jehova heaven and meta earth dziƒo to kple anyigba record na mi be this day egbe against you, metsɔ that agbe I have kple set ku before you yayra kple life fiƒoɖe and death, le mia ŋkume ɖom. blessing Yayra and cursing. kple Therefore, fiƒoɖe. choose Eya ta life, mitsi agbe that both thou bena and thy seed miakple wo may dzidzimeviwo live. mianɔ agbe. The same Aleke ƒe nya pɛpɛpɛpɛ yi ke Mawu tsɔ ɖo ŋkume ne Adam kple Hawa eku kple agbe be gbe yi gbe miaɖu ati ma be tsetse la miaku vɔ ne mieɖui o la eye agbetsi aɖe hã le abɔa me be ne miɖuia ema boŋ ye nana mianɔ agbe mavɔ. Ke Mawu gblɔ be metsɔ yayra kple fiƒoɖe enu ve ke wɔ tsatia ke woawo tsi aku wotsia fiƒoɖe ye fiƒoɖea vavae va wo dzi eye to wo dzia fiƒoɖea ekaka ɖe amegbetɔ ƒomea katã dzi eye do ŋgɔ ne ya ɖe nu vɔ̃ aɖeke ŋutɔ menɔ Adam alo Hawa me o. Do ŋgɔ na gaƒoƒo ya la dɔléle aɖeke ŋutɔ. Cancer, ŋkugbagba be dɔ, etokuku be dɔ, ekplibɔkplɔ be dɔ, gbɔdɔgbɔdzɔ lãme gbegblẽ ɖeke ŋutɔ menɔ anyi nuwo katã nɔ nyui ɖe la. Vɔ esime ke ele be wɔ tsatsiae. Abaleke wɔ agbea ele be tsatia na wɔ ebe tia la. Tia eka dzim ne le agbelo alo ku dzim ne le ya. Mele be woa ake nu aɖo nya ŋuti o. Vɔ woaƒe nuwɔnawo me woakpɔe le. Woaƒe nuwɔna la anye toɖoɖo alo to maɖomaɖo eye wotsia to maɖomaɖo yewo be tsia fiƒoɖe. Ebe ɖe Mawu be ɖe fiƒoɖe kpakple yayra hã le ŋkɔ na wo. Menye be woake nɔ be metsia ya oa woƒe nuwɔna mee Mawu dza kpɔe le yewo be tsia enu ka fiƒoɖe ye eku va wo dzi elabena tsatia yewo wɔ ye ma mía tɔgbuitɔgbuiawo be tsatia yewo wɔa ye wɔ be eku va kekea me gake Yesu be nye nya gbe nye tsitsia nye mɔ la nyateƒe kpakple agbe la nye ɖeka koe nye mɔa mɔ ɖeka yi ke dzi miatɔ aɖu ku dzia ye nye be miadzo le afi keme adzo le teƒe ma miadzo tso tomaɖomaɖo yi ke nɔ Adam kple Hawa mea miadzo ɖa le nu yiwo katã ye nye susu baɖabaɖa woɖena na me be Satana aɖe na o eda xoxo la ɖe na o be woa tso le numɔ gbɔ ava Kristo gbɔ mexɔ se be ya ne dza wɔ le fiẽsi ya mebe ya ne dza wɔ le fiẽsi ya loo. Eye ne be ne tso le afi keme eye ne va Yesu gbɔa akpɔ be aɖe nu vɔ wo dzo aɖe fukpekpe wo dzo eye lãmegbegblẽwo katã yiwo katã bosam he va tsɔ dziwoa Yesu la ɖe wo katã dzo tsɔ yi ɖaa eye fiẽsi ya le kuteƒe la akpɔ agbe loo agbe mavɔ agbe yi me vɔna o agbe le agbɔsɔsɔ me agbe yi ke me dzidzɔkpɔkpɔ le agbe yi ke tso dziƒo ava na o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Etso ɣe ma yi dzi kea megbetɔwo tia
what will satisfy the nu si flesh, ke ana dzidzɔkpɔkpɔ be the ŋutilã alcohol that will soɖabi satisfy yi the ke flesh, kple bia yi woanu akpɔ the dzidzɔ le ŋutilã me marijuana that will satisfy eye the gbekui flesh. yiwo woayɔ nu akpɔ dzidzɔ tso gama me kea enu si Mawu gblɔ be migakasi ŋuti o miganui o la eya ye wonuna eya ye woyɔna eya ye woɖuna eye ŋutilã me ƒe dzidzɔkpɔkpɔ ahiãdzedze ahasiwɔwɔ nu mawo katã yiwo tia ta esi ke wòle be yayra nava la fiƒoɖe vava eme kɔ na wòazɔ le eku agbeteƒea eku va ɖo ƒe agbe me eye ale amegbetɔ katã Israelvi yawo eɖanye trɔ̃subɔlawo ame sia ame ŋutsu alo nyɔnuwo ame sia ame ɖekadzewo alo tugbedzewo wo katã wonɔ fiƒoɖe yame tom eye eku be dɔlawo hã ekpe dɔlélea eku be dɔlae ekpea eku be dɔla adɔ dɔléle ɖo ɖa be kplɔe va na me nyetɔ me gbɔna eye dɔléle la va ava dze gɔme pitokui ɖe adze gɔme viɖe evɔ anɔ lé o anɔ bla o anɔ mimi o kakaka kuntɔ la va ɖo o Yesu be ɖe fiafi la va na be yeafia ame be yeawu ame be yeagblẽ ame ƒe agbedome ke nye Yesu la meva míaƒe dziɖula va ɖo lo míaƒe xɔnametɔ va ɖo ame si ke nana agbe la va ɖo na mí vɔ ame si ke va be yeaɖe míaƒe alo abosam ƒe dɔwɔnɔ katã dzoa ame si ke va be yeana míavoa eva ɖo lo ekpɔna gbɔ le fiɛsia fika wɔ ame ma ɖe hã ekpɔna gbɔ le fiɛsia eye ta do dzesi do wo fiƒoɖewo eye na wo do wo nu vɔ̃wo do dzesi do wo nu vɔ̃wo be eya ɖe me enye nu yiwo katã bosam tsɔ va be míawɔ ta ma dɔ mía dzi o ma kpe ɖe mía dzi o ebe tia agbe gbada mekpɔ yi o lo fiɛsi ate ma wɔ tsatsia fa ebe gbada yi mekpɔ yi o la wotrɔ ya ate ma tia yayra eye egblɔ na ame sia ame be meka le nu kake ne wɔ meka le ke ne de to le nua wɔwɔ me o meka nubabla yi ke ne be bla adzɔgbe yi ke ne de le vodzoawo gbɔ ebe ɖe tia agbe eku lalo agbala dzo nenye be ge ɖe xɔ me eye ne kpɔ bibitsi ɖe afi sia afi mate ma kpɔ naneke ŋutɔ xɔame katã tsɔ ale gbegbe be mate ma kpɔ naneke ŋutɔ vɔ enya afi si ke wosina zoa le menya be na aʋli kpakple vivitsia le xɔame o ɖe o woatɔ ko ye mene be si ko avɔe woagbe si zoa ko la ne ampula ŋutɔ be si koa vivitsia ŋutɔ ko lɔna gbadzo na hei agbewo me la o ne Kristo agbe na la kekelia ŋutɔ negbe si zoa ɖeke koa vivitsi yiwo katã me edawo be ɖo dɔlélewo be ɖo vivitsi yiwo katã me abosam kple kube dɔlawo be ɖoa wo ŋutɔ kpatã wola lu agba la dzo abosam kple kube dɔlawo katã wo kpatã la lu agba la dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me tia agbe elabe ye nya agbe emɔ la nyateƒe kpakple agbe la ame sia ame si ke ava fofo la gbɔa eɖola to eye ama dzi afia yi fofo la gbɔ eye mato ekɔnyinyiwo me abe yayi aƒetɔ Mawua gbɔ mato vɔsasa me be yayi Mawua gbɔ ebe ɖe mato eganana egadzɔdzɔ le tsɔtsi me awo egamɔ katã mate ma anya vivitsiawo dzo Yesu nye kekelia eye nye kekame be kekeli Yesua ye ɖeka koe ne ɖe mɔ na ava gbome ya vivitsiwo la lo agbala dzo haya la va na o katutu la va na o vɔ ele be nana be kekelia na si na gbome ekema o ne tia kekeli ko la akpɔ be vivitsiwo la lo agbala dzo ta wɔ tsatsia be va Yesu gbɔ nenye be enye viwo le afi ma ayra viwo aye ebe ɖe evinyewo ɖe o mi kpe fua esu nenema aya mi ɖua esu nenema
Oh, azon, miato wa tchatien, miano le wa tchatien, kekeli neva, na kobena, apome wa katã, wa gede kekeli ame, eye pome ya katã, pipo do la ban le pome ame, Yesu ben kome, alebe na nou akbe, alebe vio hana nou akbe, tiensi ya, me cho Christo be kekeli ya bana olo. Mebede, pipo do koko ojo, aye gbegblo de ojo, va Yesu gbo, tiagbe, tia akbe na lako, aye na kobe akbe wa, la pototro, cho tiensi aji, le Yesu pen kome. Ekema, nenye bene va Yesu gbo tiensi aboa, ye ne le Yesu agbo, me jo le bolo, poto le bo a pipo de, man yo kata la komea, o magava pok bedeo. Yes. O amen ke na bloma se ma ha. Tu ga me tema alo kopo me tema. Lododo tabla bevo aden. Pipi eve. Lododo tabla bevo aden. Pipi eve. Ekblobe abe alesike atuture jona eye sagbadre sagbaela nene manye pipode naneke mao grona ba amen ne va Yesu boa le Yesu ame eye mega isatana gboke mega ve dunu ike ogbo mega duo le Yesu ame eye elegboa nu pipode de kento jo apide kento magato bo agbo me pokpede o jo fiesi ya evo mebe evo gbebe me vo ble me vo yes blebe me vo la be ne gble ko la va me now people de nandeke mao la maga va gbo me o le Yesu pen come nu velia ike mi akpo a yenye dede jo people do katame people de neni people do katã, glória do kio. People do neni ha, people do katã. Glória esse de, cho people do katã me pensia. Dede, cho people do katã me. To Christo, yo clan la me. Nyaga kwe, Galatia top agbaleta ton. Pepe 8 ans. Christo, edemi, cho c'est la petite pour de la main. Christo est demi et ouebola. Et kayo et si au quoi la ticho ganti. Et kayo et si que au dro ou peuvent se au toquereo au fiƒoɖewo ou nous fondi wawo ou teteranio nous yo katã ye tititra me nous katã Yesu dro katã la ticho ganti et yo deo cho ese la pe fiƒoɖe me aso ma dena ne gomena o. Many people have laws, families, tribes, communities, nations, even some individuals. Sometimes you don't know that law. And it seems to have the power of the old serpent, the power of the old devil. Alors Satan a mon seli et c'est alors aussi ya mesiame adanye devio alors pour me torde yo alors am juro de yo aye woda le de kebe siagia wa profiter zereka ayata amagede wa wala fukpem aye am kokoma besia na la madebe pour me mela eya me kokoma da kokoma yike profidewa ejagbagba zigede ebe wonu babala bena made le kotaya me le pome ya me
nu ya ale keme la nu la dzɔ ɖe dzi ya ya ɖo ya le sɔɖeɖe me be amade le ƒome ya me na amade le kɔta ya me eve ɖe srɔ̃ tso kɔta bubu ma me la evɔ wòle da fiƒode ɖe nyama dzi eye amemawo labe amemawoa ɖewo nyiawo menye be ɖe asedzi dame yiwo le evɔ yi nua va na wo dzi gake mawu ŋutɔ hã ɖe ebe ɖe nuvɔ li ke wɔ nuvɔ la yɛ la ku fiƒodea ma mawo hã gblɔe eye amewo nɔ ƒiƒlim be nu katã me fu kpem ɖo nu katã dɔléle ya va ɖo nu katã vevesese le ɖo nu katã nuvɔ ya le dzinye ɖo nu katã nyemate nu kantɔ le dzɔ ɖe dzinye o elabena womenye be ɖe hafi woava lia atsrɔkpe ya be tamea wogavana gɔme eye nuwo katã tsaka le wobe agbe me Kristo be ewo ekpɔ le nɔnɔme sese wa me ekpɔ ale ke le ƒo dagbadagba Yesu kpɔ be ɖe meka ale ke le dzagbagba o ame si ke wɔ sea ame si ke tsɔ sea kple fiƒodea va la ŋusẽtɔe ɖewo lolo ɖewo tri akɔ wu o eye gbɔgblɔ na wo be va gbɔnye maxɔ na o fiesi ya Yesu la aɖewo mebe natrɔ du dziɖu la eye me la nyɔ na o fiƒodede kpekpe yewo tsɔ da ɖe agbo dzia wola gbã le Yesu ƒe ŋkɔme eya ta ɖe eke Kristo va la etsɔ kpekpea na ame sia ame be ɖe mi katã mi va gbɔnye mi ame siwo le agbagba tsem ye agbalẽ mia wum ɖo yi ele agbalẽ wɔm le fiƒode ɖe gɔme alo ŋusẽ ɖe kpatse ɖe dzi o Yesu be va mi ame yiwo katã le agbagba dzem agbalẽ mia wum la agbalẽ mia wum la agbakpekpe yiwo nye kɔkutsiwo le kɔ na mia Yesu be mi va ebe nye la mana gbɔdzɔe mi hewɔ ame ma ɖe hã ŋgbedodo ya tɔwoe nyea Yesu be mana wo gbɔ ɖe me Yesu be ɖe mana wo nu ka gbɔ ɖe me o ɖeɖe ava na wo fiesi ya vovo bliboe na xɔ ɖeɖe kpɔkpɔ tso aƒetɔ la gbɔa age ɖe agbo me tsiɖoɖo ŋusẽ be natsɔ du dzia age ɖe agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme ame aɖeke ŋutɔ magate ma gblɔ be va mana wo gbɔ ɖe me o elabe nu katã elabe amegbetɔ yiwo katã le anyigba ya dzia wo katã le fiƒode te eye yi ke woawo ŋutɔ womekpɔ vo tso fiƒodea si me wa aleke woate do ŋgbe na be yana wo ya vovo kpɔkpɔ wa Yesua eɖe mi tso se la ƒe fiƒode si me eye wò na etrɔ zu fiƒode ɖe mia ta eva kple lɔlɔ̃nu fa ebe fofo melɔ be madro be fiƒodeawo ɖe ɖokuinye dzi makpe fu ɖe wo ta aƒetɔ etrɔ zu fiƒode ɖe mia ta elabe ŋlɔ ɖi bena woƒo fi de ame sia ame si ke wo he ɖe ati ŋuti esi ke wòdro wo fiƒodeawo ɖe ta nu kae lala mazɔ kpekpe yene bena Abraham ƒe yayra na va trɔ̃subɔlawo dzi ame yiwo katã meni Yudatɔwo la Abraham ƒe yayra na va wo dzi ekpea Yudatɔwo bui be ɖe be Abraham ƒe yayra yiwo ɖe ɖe tɔ ko wònye vɔ Abraham ƒe yayra wo hã tɔwoe lo ebe edzidzeme tɔwoe la nuvɔ tsɔtsɔke hã tɔwoe xɔxɔ tso aƒetɔ la gba tɔwoe dɔyɔyɔ tso dɔlélo si me tɔwoe amenu veve be nukunua tɔwoe fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme o ebe agbemavɔ eɖe se ŋuti nyamakpɔa yi ke Yesu gblɔa ebe woɖi ŋutsua wòku eye mawudɔlawo va eye wova kplɔe wokɔ kplɔe be lubɔ va da ɖe Abraham ba kɔnu le paradiso me paradiso afi ma ye nye Abraham ƒe yayra le ma eye fiesi ya mawu la ɖe wo tso fiƒodo katã mea eye wòana wo
anyigba dzi yayrawoa agana o agbe mavɔ ƒe yayra hã ayra o le anyigba dzi lo ayi nenye be ne dzo le go keme anyigba ya dzi ayi ɖe dziƒo hã woayra o mawu dɔlawo la va kplɔ yaƒe lo yayra la yayra egbe naxɔ yayra tsɔ nyitsɔ kaka ve kɔ ɖe agbo ƒe nuwua yayra ye va se ɖe gbegbe na mia ŋku gɔ hã le anyigba dzia ne ʋui ɖe aʋui le dziƒo ƒe yayra me tso mavɔ yi ɖe mavɔ me le Yesu be ŋkɔ me elabena nu ka Kristo ye wɔe Kristo ye de ta nyabe veveseso kple nyabe fiƒoɖewo te eya dro lo dro ya tsiantsi alebena Abraham ƒe yayra Mawu etsi Abraham alo yɔe be enye ƒe xɔlɔ̃ Abraham ƒe yayra ma ɖe ana be Mawu ayɔ hã be xɔlɔ̃ nye eye nu si ke Mawu ate ma wɔ ne ɖokui la awɔ ne be xɔlɔ̃viawo hã eye fiesi ya la o wezɔn va Kristo va kɔnu wezɔn va Mawu ƒe yayra me va Abraham ƒe yayra me Mawu ƒe dɔmenyɔwo me la wo katã anyetɔwo le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me ale bena Abraham ƒe yayra la na va o ava dogo la fisike ne le ya yayra la dogo la fisike ne le ya la dɔyɔyɔ la va dzio la fisike ne le ya dede la va no la fisike ne le ya Abraham ƒe yayra la na va trɔ̃subɔlawo dzi afi kake ne le ya ela dzio kaka la ke ɖe ŋuti o la va gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me hey dzidzeme la va na o la dede ava na o gbɔna be amen luʋɔ la kpɔ dzidze modzanyi eye agba ɖe kpekpe yi ke te ɖe dziwoa Mawu la lɔ katã na le dziwo la dzeme le Yesu ƒe ŋkɔ me ava trɔ̃subɔlɔ katã dzi to Yesu Kristo me bena miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nugbedodo edo ŋgbe be ya wɔ nu ka ademi be miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe yayra bena miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nugbedodo la to xɔse me xɔ Yesu dzi se le fiesi ya da asi le nuvɔwɔwɔ ŋuti dzudzɔ Satana subɔsubɔ tso dzo le da xoxoa gbɔ dzo nɔvidze dzo le agbe xoxo nɔnɔ gbɔ va Yesu gbɔ le fiesi ya yayra dedekpɔkpɔ katã asɔ asi wo lo fikɔ mama ɖe ava gbɔ o akɔ ɖe dziwo enye be ne wòtsatia le fiesi ya be aƒetɔ azɔa metrɔ zu tɔ o mele mɔ kpɔm be naxɔ nam mele me ʋum be dedekpɔkpɔ tɔnye eye maxɔ wo dedekpɔkpɔa ale be ne ʋue me kple wo nu ne xɔe se kple wo dzi la be Kristo ku ɖe tao le Atsitsoga nua ɖe ewɔ me mata tɔxɛ ɖea be gafɔ tso amekuku dome la Biblia be akpɔ ɖeɖe elabena edzi ame tsɔ xɔna sena etsɔna nu ʋuna eme hena agbexɔxɔ fiesia ne sɔ asi o le Yesu ƒe ŋkɔ me mebe tɔnye dobli sese ɖe gblɔ be tɔnye ne va me na wo nenema tso dziƒo le Yesu ƒe ŋkɔ me nutɔlia azɔ yenye be woaɖe fiƒoɖewo katã ɖa to Kristo gbɔ vava me woaɖe fiƒoɖewo katã dzo ne eva ekpe ne womeɖe nane dzoa woɖe nua dzoa meganɔna teƒea o enua dzo edzo gbidigbidi fiesi ya la aƒetɔa aɖe nuvɔwo dzo nuvɔ ma ɖe nuvɔ ma magakpɔe le agbenɔnɔ me nuvɔ ma ɖe maganɔ tsutsu o anɔ he o dɔdɔ kriɖiɖiɖi be va wɔm edzodzo ge elabe Mawu ƒe ŋusẽ atrɔ agbenɔnɔ o le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me aɖe nuvɔwo dzo nuvelia aɖe
o dɔléle wo dzo dɔléle dɔ yiwo katã lém ne le ya wo katã dza lé wo aƒoƒu abla wo nubablɛ eye elabe Kristo ku ɖe tɔ le Atsitsoga nu ta aƒetɔ la etsɔ wo fiƒoɖewo tsɔ da ɖe ɖokui dzi etsɔe tsɔ da ɖe ɖokui dzi eye wɔ vɔsa ɖe ta o ebe ɖe azɔ ye de dɔléle wɔ dzo dɔ sia dɔ ka lém ne le ya fiesi ya aƒetɔ la elabe wɔ nane ɖe ta o le Atsitsoga ŋuti ta ade dɔlélewo ɖa le dziwò le Yesu ƒe ŋkɔ me ekema vevesese ɖe kpekpe yi ke le agbo me ela ɖewo hã dzo gbã me be la ɖe nu vɔ̃wo dzo aɖe dɔléle wo dzo aɖe wo fukpekpewo dzo fukpekpe ele kpe fu le susu me ele se veve le lã me ele se veve ne wo ɖeka ne le sena veve o Yesu be ɖe yeli fiesi ya de vevesesiwo katã dzo ɖa le dziwò le Yesu ƒe ŋkɔ me nu sia nu yi ke nye nu vɔ̃ nu sia nu yi ke abosam alɔ tsɔ agbo mea Yesu eva be yeagblẽ abosam be dɔwɔna mawo dome le agbo me le fiesi ya gblɔna be amen. Salmo alafa ɖeka etɔ̃lia Salmo alafa ɖeka etɔ̃lia makle kpukpui etɔ̃lia now ebena ame si ke tsoa wo vodadawo katã keawo eya wòdzi be yawɔ na o eya ta wòle yɔwòm ɖo be vodadawo katã yatsoe ake o be fɔɖiɖi aɖeke maganɔ dziwò me fɔbubu aɖeke maganɔ dziwò be naganɔ si dzo Mawu le Mawu gbɔ anɔ be do Mawu o abe wula ɖokui ɖe egbetsiwo me do Mawu be megakpɔ yo nu yiwo katã Satana da xoxoa va ƒã ɖe agbewo mea Yesu va ne edogo tso egbewoa me avekɔewoa me be Yesu nye ya lo nyemagabe ke o meva aƒetɔ ma yɔ ŋkɔ o Biblia bena woatsɔ nu vɔ̃wo katã vodadawo katã dzidadawo katã nu vɔ̃ yiwo wɔ le bebe me nu vɔ̃ yiwo ne wɔ le gaglagbe nu vɔ̃ yiwo ne wɔ na gaɖewo me wo nu vɔ̃ yiwo ne wɔ na edzi nu vɔ̃ le keke ne wɔ le agbo me kpɔa aƒetɔ la aɖe o agblɔ be metsɔe ke o ebe ame si ke tsɔa wo dadawo katã kea o kpe ɖa eye woda agbe le nu ka le wo dɔlélewo katã nu dɔléle ɖe kpekpe ke le le wɔa aƒetɔ la ɖe wo ɖa le agbo me vevesese kpakple nu vɔ̃ be tohehe yi ke nye fiƒoɖe le agbo dzia la ɖe wo dzo vevesese kpakple nu vɔ̃ ƒe metsonu ɖe kpekpea yiwo nye fiƒoɖea la ɖe wo ɖa le agbo me eye ekema ebe vevesese fukpekpe yiwo katã le agbo mea aƒetɔa ela ɖe fukpekpewo katã dzo tso ebe ame si ke tsɔa vodadawo katã keawo eye woda gbe le wo dɔlélewo katã nu kpɔkpikpi nelia ɖa ame si ke ɖea woagbe tso dɔlélewo katã me abosam vana be yawo afio yagblẽ dome na o Yesu ya ebe meva be nakpɔ agbe nakpɔe le agbɔsɔsɔ me eye ebe nu sia nu yi ke nye gbegblẽwo Satana lɔ va agbo mea ya ɖe wo katã dzo o ebe ame si ke tsoa nu ka ame nu veve kplemble kpɔkpɔ ɖɔna na o keke matɔa ame si ke tsɔ nu nyuiwo ɖia ƒo na wo amegã kuku adze gɔme fiesi ya be adze gɔme fiesi ya enye nu vɔ̃ la edzesi ɖokuiwoa ebe ɖe edzesi be Yesu nye ɖela ɖeka ya te ma ɖe ya ye nye be wotrɔ ya lo fiesi ya ɖo la trɔ dzimea nu vɔ̃ la va ʋu nu vɔ̃ me ne ko dzudzɔwo tsɔ agbo na ɖela nenye me ne xɔ Yesu Kristo dzi se la ekema anye ɖela na o eye ɖeɖe ava na o
tso gaƒoƒo ya dzi tututu le Yesu ƒe ŋkɔme. Eye dzi tso gama me dzi tututua ebe ɖe atsɔ nu nyuiwo aɖi ƒo na wɔamegã kuku ale be wo ɖekakpui nyenye agaɖo yeye abe hɔntɔ ene. Ŋkuwoa agatrɔ gbɔ va akpɔ nu nyui ɖe. Mawu trɔ le gbogbo le wɔe na wa be hɔntɔ ene. Nusesewo atowo la gatrɔ yeye elabena woga wɔe abe hɔntɔ ene. O aƒetɔ be dzidzɔ dzimetɔtrɔ be dzidzɔ ma ke ɖe ele butsa ɖe agatrɔ gbɔ va na o elabena vɔɖiɖiwo katã yiwo le tsime na wo tsã nuxaxa emɔ katã o nyemedze o la o menye nuvɔ la kpɔ nu ke le numawo katã aƒetɔ la alɔwo ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme awɔ yeye keŋkeŋkeŋkeŋ aƒetɔ la agatrɔ gbogbo awɔ agbe wo yeyea atrɔ wo nɔnɔme atrɔ wo agbenɔnɔ eye agbewoa atrɔ zɔ agbe yeye atrɔ zɔ agbe yeye agbe xoxoa atso agbe yeye le vana o atso dziƒo anɔ yeye tsoe naxɔ le Yesu ƒe ŋkɔme tekpui eve ale si edzeƒe dzidzi tso ɣetoɖeƒe gbɔe la nenema wate míaƒe dzidadawo ɖabo tso mía gbɔe le Aƒetɔ gbɔ le fiesi ya nu vɔ̃wo katã yiwo katã ne wɔna tsã nu vɔ̃ ɖe kpekpe agbe baɖabaɖa ɖe kpekpe yi ke nenɔna tsã ye edzi be yeado gbe ɖa enua tono be o tso ʋɔnu kamatɔ wo nu vɔ̃ la hã be yeado gbe ɖa egbea be miema miame hayɔ miame yawoe yɔna Mawu o egbe agbe ma nɔ ɖiɖim le dzime na o eya Abosam la nɔ tsɔ nya ɖe ŋuti o eye ana be dzidzɔ meganɔnɔ me oa elabe nye nu vɔ o la fiesi ya ne tsɔ agbo na Yesu ko ebe aƒetɔ menye la menye be nu vɔ la menye menye be mele fukpeƒe menye be mele leto menya fiƒode menya nu yi ke le tso nye agbe yiwo menɔa me aƒetɔ meʋue meva gbɔ eye metsɔ nu vɔ yiwo katã da lɔ me Yesu ɖe la eku ɖe tanye esi ke ne ku ɖe tanye le Atsitsoga nu ta aƒetɔ metsɔ nye nu vɔ katã da lɔ me na o aƒetɔ ebe ɖe ale si ke edzeƒe didi boo tso ɣedzeƒe gbɔe la ebe nenema wòaɖe míaƒe ʋudzidadawo ɖa tso mía gbɔe miɖo se nane gɔme be ɣedzeƒea wo dzidzi boo tso ɣetoɖoƒe gbɔ nɔvi ne kpɔ wo emiɔ dzi nakpɔ eɣe ƒe dzedzea edzidzi ɖaa ŋutɔ ne be akpɔ ɖusi kpadzi nakpɔ ɣedzeƒea hã ganɔ adzɔge ɖaa ŋutɔ nenye be ele zɔ be yayi kaka etoɖoƒe nɔvi azɔ kakakakakakaka ma yi ɖe ɣetoɖoƒea gbe ɖe wo labe ɣedzeƒea edzidzi boo tso nuka ɣetoɖoƒea gbɔ ebe ɖe ale si ke ɣedzeƒea edzidzi boo tso ɣetoɖoƒe gbɔ la nenema Yehowa aɖe míaƒe dzidadawo katã ɖa tso mía gbɔe. Hallelujah. Magakpɔ o. Dziƒo magaɖo ŋkuwo dzi ke o. Amen. Satana magakpɔ le ŋuti o ke o. Fiesi ya ɖe. Ele me va ge na o. Elabena Yesua eku ɖe Atsitsoga ŋuti. Eye ma Atsitsoga yi ke de fiƒoɖewo katã ɖa le amegbetɔwo katã dzi eya ta ebe mi xe yi ɖe keke blibo la katã miaɖe gbeƒã nyanyui ya na amewo katã nyanyui sia na nuwɔwɔwo katã eyae ele se le fiesi ya ebe ame si ke xɔe se la eye wòde mɔ si ta ne woakpɔ ɖeɖe ta ne xɔe se fiesi ya ye be aƒetɔ mexɔe se melɔ Kristo eku ɖe
teƒe that nye salvation will come to ɖeɖe you. kpɔkpɔ la va na o. Then he gives us the Eye warning. ena o He gives to us the klã hã. warning. Egana mi He to klã. that believeth Be ame si ke not mexɔe se o la. shall be Ebe damned. woabu That fue. means he Egɔme that nye be, believeth not ne will mexɔe carry se oa, his own curse. Efiƒoɖewo ala And nɔ until the anɔ tsi o. point of death, he will carry Eye his own va do curse. And ekudonua when he na dies, ku kple and he fiƒoɖewoa, crosses ege nyagɔmee over, ma he will keep on carrying his own akpɔtɔ curse. akplɔ And fiƒoɖewo kaka tsɔ nobody ɖe will eku me. carry Ye any afi ma curse medo to gbe ɖa be heaven. ame aɖeke That ŋutɔ ma means dro be if your fiƒoɖea curse la is tsɔ not yi tsiẽƒe o removed now loo. by Christ, Elabe Kristo. and you die carrying that Ne curse, eku ye Yesua and you mele cross asi over o. to the other Ye side nu with vɔ̃wo that kple fiƒoɖewo curse, gakpɔtɔ le dzi o. you Eku kaka yi cannot ɖe carry curse to ego heaven. kemia dzia. You go to the other Mete le side. fiƒoɖea dro ga yi I dziƒo pray dzɔa me. that will not happen Medo to gbe ɖa be you. eye ame But adzɔ ma tsɔ ɖe dzi o loo. whosoever Ame sia shall ame call sia ame on si the ka yɔ Aƒetɔ la be ŋkɔ name la. of the Lord shall be Ebe saved. woaɖee. The moment you come to Ne the nye be Lord va and say, Aƒetɔ yes, Yesu, Lord, Aƒetɔ I'm nye here. ya. I'm the Me va ɖo one ye. Awo Christ Yesu. died for, Ta nye ne and he ku ɖo ye. removed Aƒetɔ my menye sin. be ne He ɖe nu vɔ̃ removed nyiwo my va gbã dzo. transgression. He Eɖe fɔ removed bubu my nyiwo dzo. iniquity. Eɖe nu He vɔ̃ nyiwo removed da. my guilt, Eɖe nye and he fɔ brought bubuwo da that la. upon himself Eye ne as tsɔ far katã da ɖe as Yesu the dzia. east Ebe ale is si from ke the west. edze ƒe He will dzidzi remove all your ɖa bo transgression, tso and etoɖoƒe gbɔ then la. you are Nenema Aƒetɔ aɖe saved, nyaƒe you're dzidadawo free, da you're tso mía gbɔe. Eye converted, kema and atrɔ dzi me. when that time Ye comes nenye to be get to heaven, game va su. angels will Ye come for you, game you asu ye will get to eku la. heaven. Dziƒo dɔlɔ I'm la looking kplɔ for dzo the person I'm talking lo. about. Wamema He ɖe, will wamema ɖe. get to Mebe heaven. dziƒo dɔlɔ la kplɔ She tso will dziƒo. get to heaven. Akplɔ tso Because dziƒo. Christ Elabena has removed the curse Kristo and he has handed over the ɛɖe curse fiƒoɖeawo unto Christ, tso and is saved, and is eye healed, and is forgiven, woɖe wo and is elabe set free, etsɔ nu and vɔ̃wo is ke wame ma redeemed now eye woɖe wo and agbe. forever. Eye And ewɔe ya everybody tso mavɔ yi ɖe mavɔ ame sia ame ɖe gbɔna bena Amen. Heads amen. bowed, Me sia ame ɖe bɔbɔ ta eyes zɔ closed. na mia ŋku. Here is your chance. Mɔnukpɔkpɔ ya wo na o. You remove Be the curse, woaɖe the judgment, fiƒoɖea the dzo condemnation of bɔndɔdroa your da sin. tso He'll le set you dziwo free. ne You'll wòana be na free vo today in your ezã ya conscience, mea free avo today in your dzidzinyawo me heart, na vo free today edziwo mea in na your vo mind. susu There'll mea be avo peace in your heart. ŋutifafa He will age ɖe give dzi you me na o rest. eyɔ katã If Yesu you ana wo want him dzidzɛ me to remove ana wo mo dze anyi that curse of aɖe sin, fiƒoɖe ɖe kpekpe nu vɔ̃ that be fiƒoɖe consequence of sin, nu vɔ̃ ƒe metsonuwo that yiwo katã le agbo me evil of sin, if you want him to ne ele remove dzi be all the guilt Yesu and ne all the ɖe condemnation yebe fɔ̃ and the bubuawo katã record dzoa of heaven kple nu yiwo katã concerning dziƒo your sin, you ŋlɔ want ɖe him to ŋuti remove o elabe that, ele nu vɔ̃ wɔm ta just dzi be raise up your woatutui hand, dzoa ewɔame ma and kwasi his dzi salvation will kwasi come to you. dzi God bless ne you. Aƒetɔ They wa are ɖe o wonderful. God o bless nyɔntɔ you. Raise up that nyɔntɔ hand ewɔ nyuie ewɔ nyuie ewɔ on the nyuie right, ewɔ nyuie in front of nyame me, yiwo katã on the semawo nya ya left. Raise gaƒoƒo ya up me that hand. le You nyame radio gbɔ sincerely, le aƒea me esemawo nya le portable dzi ye esemawo nya le radio dzi ye esemawo nya le nyame nya egbe semawo nya le jive ya le fiesi ya mɔnukpɔkpɔ ne ya na o edzi be Aƒetɔa ne ɖe yeƒe fiƒoɖewo dzo ne ɖe yeƒe nu vɔ̃ be tohehewo ɖa le ye dzi is from the west. ale Where are you? Where are you? The Lord is dzeƒe waiting for dzidziƒowo you. tso He wants etoɖoƒe to see your gbɔa hand edi be mawo ne tse be nu restored. vɔ̃wo ƒu gbe ɖa That le you are the gbɔa candidate kwasi dzi of his ate forgiveness, fia mawo be of yele his dzi be salvation, ne tse ƒe nu vɔ̃ ke of his yele transformation, dzi be ne trɔ yi hã yeƒe of a agbenɔnɔ new life, ne na yi hã gbe of the yeye freedom, ne na yi vovo and of the rest in ne your na soul, yi of the gbɔɖeme peace of ne mind. na yi You dzidzeme want that kple rest, you want that modzanyi peace, you want that ele salvation, dzidzifafa and you ele want that dzidzemea reconciliation with ele God dzi be right ɖeka now. Where wɔ are ne you? va Raise nya up kple that mawu hand, dome raise up that akwasi ma ɖe hand. dzi fiƒo le If you are radio raising gbɔ up the ne hand, kwasi dzia stand bɔ up wherever akpe ɖe you mawu are. akpe ɖe mawu akpe ɖe mawu ewɔ nyuie Let heaven recognize you. dziƒo ne If you are raising dzesi up o your hands, dziƒo ne God dzesi ne bless kpe you. be Stand kwasi up. dzi kɔ tso Stand up. tso azɔ Stand up. tso You want him to remove the curse, edzi be ne ɖe be fiƒoɖewo the dzoa sin, ne ɖe yeƒe nu vɔ̃wo the ɖa punishment. ne ɖe nu vɔ̃wo be to Hellfire. keke ɖa yemedzi be Want him edzo to ma vɔ me remove wa that? edzi be Where ne are you? te ma ɖa le gbɔa Tell wɔme the ma ɖe hã Lord tso while la you're standing up azɔ yi ke le tsitre nua and say, Lord, tɔgbedodo ɖe be here I Aƒetɔ am. me va ɖo
I want your Apatɔ me forgiveness. dzi be tsɔ nu Here vɔ I nyɔ ko. am. Ŋutɔ ke nu na gblɔe, nɔ gblɔe, ne gblɔe I ne want your mawa le gbɔ. salvation. Here I am. Apatɔ me dzi be I na want ɖem peace of gblɔe. mind. Apatɔ Here me I dzi be am. na I nam want dzidzeme. rest in my Me le dzi soul. mo Tell the dzanyi. Lord. Me le As dzi you're be standing dzinye ne and fa. tell the Lord, Oh, I know Mawu de na be those dzinye na fa are the la. sins Apatɔ that landed me in menye be trouble. nu vɔ Under nyewo the klɔm do curse. xaxa yawo me. As you save me tonight, Apatɔ ɖem le zã ya me. as you forgive me tonight, Tɔ nu vɔ nyewo Lord, kem le zã ya me. by your grace, Apatɔ tɔ ame nu veve me by ya. your help, To wo kpekpeɖeŋu me ya. I will not return Nye to maga them gbogbo ayi. anymore. Agbe xoxoa me o. Alcohol gone, Me dzudzɔ ahanunu, smoking gone, sodabinunu, dirty biyanunu, life gone. agbevlo me dzudzɔe, Deception ahasiwɔwɔ lying nye magawɔe, gone. amebeble me dzudzɔe, Idolatry, idol trɔ worship gone. subɔsubɔ me dzudzɔe, Wickedness, cruelty vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye, gone. tasese me dzudzɔe, Robbery, afifi, either with a gang, anɔ or by yourself, hatsotso me, gone. agbavɔ na mo, afia mo, Fornication, mawo me dzudzɔe. adultery, gone. Azãdzedze, adzazãvi, I kpata hand adzazãviwo, over apetɔ me everything dzudzɔ agbenɔnɔ ma, unto Christ. metsɔ agbenye na o. I Gblẽ ne, need your Yesu metsɔ agbenye na o. forgiveness. And I turn away from all those evil Me things. dzudzɔ agbe xoxoa Take them, kekekeke. Lord, Apetɔ xɔ and wo azɔ, remove xɔ all wo, my xɔ wo, transgressions, eye aɖe nye all fɔ my bubuawo dzo, sins, ɖe nye nu vɔ̃wo remove them katã from me dzo, ɖewo ɖa le gbɔnye. far Wate as ɖaa the aba le ke east ɣedzeƒe. is Dzidzibo from the west. tso etoɖoƒe I gbɔ. believe, Lord, Apetɔ me xɔe se. the moment you believe, it's Nɔvi done. nye xɔe ko He nua wɔ gave na us o. the promise Xɔe se fifi la we ne cannot Yesu lie. wɔ na o. He said, call, Ebe and va, I will save you. emi ma ɖe o. You have called, Eva. believe Xɔe se that he has saved you. be eɖe o. And the joy of Eye be salvation dzimetɔtrɔ be will dzidzɔa register in your heart. And the wage new ɖe life dzime na wo will miɔ. be given unto Eye you. woana wo agbe yeye nanɔ. I'll pray for you Mato gbe ɖa now, ɖe ta Father, woazɔ fofo. in the name of Le Aƒetɔ Jesus. Yesu ƒe ŋkɔ I mea, thank you for meda kpe ɖe everyone ame sia me that has yi ke recognized dze si the reason for the curse. nu yi ta ye The fiƒoɖewo le woƒe pain, the agbedzi ɖo. pressure, the punishment, Vevesese for to keke sin. yiwo katã le woƒe And they agbedzi have ɖo be nu vɔ̃wo confessed. ta yewo ʋu eme and na they wo. have repented. Yewo da asi le And they ŋuti. have handed Yewo over tsɔ woƒe their agbewo, sin, their woƒe nu transgression, vɔ̃wo their ƒe iniquity agbawo unto you, katã tsɔ na wo. according to your Le promise. wo ŋugbedodoa Remove nu, their Aƒetɔ me sin do gbe ɖa be as far ɖe nu as vɔ̃ ƒe the agba east from ɖaa the le wo west. gbɔ abe In le ke ɣedzeƒe Jesus' dzidzibowo tso name, etoɖoƒe gbɔ ne le Yesu ƒe grant ŋkɔ me. them forgiveness Na wo now. tsɔtsɔke, Grant them peace na of wo mind. Grant them the edzeme, joy of na salvation. wo Grant woƒe luʋɔ them ƒe new ɖeɖekpɔkpɔ, life na of wo a new agbe creature. yeye woanɔ na wo. Confirm Aƒetɔ ne that va me na wo salvation be in every wokpɔ heart, ɖeɖe, in every be life, wokpɔ here and ɖeɖekpɔkpɔ. everywhere. Aƒetɔ le In afi sia kia, Jesus' wɔe na ame sia mighty ame ke do gbe ya ɖa we le Yesu ƒe pray. ŋkɔ sesẽa dzi míedo gbe ɖa le. Another Gblɔ nam le aƒea me ɖa be amen. amen. Woyra o. Mawu yra o. Woyra ame aɖe le fiẽsi ya. Aƒetɔ yra ame aɖe. Mawu yra ame aɖe. Wotutu ame aɖe ƒe ŋkɔ le kugbalẽa me. Ye woŋlɔ eƒe ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me. Wotutu ame aɖe ƒe ŋkɔ le fiƒode mewo dome. Wotutu ŋkɔwo le eku ƒe agbalẽa me. Woŋlɔ wo ŋkɔ ɖe yayratɔwo dome. Woŋlɔ wo ŋkɔ ɖe agbenɔlawo dome. Haleluya. Ta ne edzi be woakpe ɖe ŋuti ale be yayra yi ke ne xɔ le fiẽsia megabui do yi ke oa. Nɔvinye nu si ke na awɔ dzaa. Awɔ dzaa ye koe nye be ɖe nɔmba ye míayɔ fifia fi kake ne le o. Le se mía ŋkɔ la, na aŋlɔ nu ɖo ɖa nɔmba ya dzi ne mate ma ŋlɔ nu oa, na yɔ nɔmba zi ɖeka ƒeƒe le ali megahe ɖe megbe o. Nɔmba ye nye blaasieke vɔtɔ̃ ɖeke o kple ame ne. Blatɔ̃ vɔ nyi kple blatɔ̃ vɔ nyi. Blaasieke vɔtɔ̃ ɖeke o kple alo naneke o kple ame ne.
that is required in that blatovoni blatovoni nomba ya ne yo fifia welcome you kola to the kingdom of God. no Remember, vi you're lonto a la new ho creature. kle ticho le You are kame giving your life to wa do Jesus. cha na o be And we you're a sincere person because va mau Christ has di changed o be your ya life. yirame eye I want to agbewa give you some information. nu ye yi o le che gome na cho And fiensi this aji number I'm about to call now, nu ye yi o le che gome la You send gome cho us your fiensi name, aji eye wa me your phone ke number. le jibe ya and yira ya ne your na nyina e correct da location. nu de kakwe na You o can send it nu via de kakwe na o SMS zade or WhatsApp. ayobla shake The voto number is showing on your screen Bekeo right now. ple amene Plus 234 blatonvoni français meto 915 bolebe 93 04 38 38 nomba ya ne yue fly kola akobe wa hole kame jijoto We e have something wato that we cha na call wato converts rally. achuna wezon va This mauvio converts rally is a special wezon va ya meeting that yira is me o specially dome made for you. wezon va monsieur For those le who are agbe online, ma vo pe moji wezon we mi call do that cha na special me do cha meeting na online wonto nya be banquet na for church those ya who are pelo online. menya be ha wonto nya be na church This meeting is wonto going nya be to na church happen ho bo on wa exactly agbe on ma the vo me 5th ko of le me June. o nou vo ga That is koto Sunday, the le 5th of June, ache not pam na tomorrow, o ko the pa upper ko Sunday no that is dio coming. eye ele kwa be We are going to apipo give de you more poto pasa o do la information wonto ne nyala about this rally. enya be church I ayi need cho to tell you for something people de ko so tonight. pasa e do a e de There fia is be a e great do la da testimony fo de le coming utro ya your way. e That do da testimony fo de le is for fiesi you. ya la There's a afo miracle ikena de coming ya your way yenye be ne tonight. atwa gbe wana yesu ntonto If you cha believe church there is ko a ne yina miracle coming so le your me ko way, ne anywhere idena you are, wonto nya be online, nu and vo be location, ka ga le say kona o amen. fiesi ya Rise yesu so up, rise kama up on your feet. zande ya mon pa mega gbona Our Father is coming very aba soon. donc bedade miata people de ona Our gba Father in the Mia- Lord is coming very mi soon. ame pastor gagbona Trust God. pastor gagbona zande Believe ya God, my brothers maupa and me agbona sisters. zande You ya will have a testimony. atobeda Others have adida se testified. adida This se is la your own time. amole di Today is ohana your di day. kadejiko Don't wait for tomorrow, my brothers and kadeji sisters. Trust etomele mo God gbenyegbe wa to egbe as we welcome our Father in the Lord. miato Daddy, you cha are welcome, sir. na miatoa na maupa me ya Now remember, azo donc oui be Christo has removed ede the curse. people de ojo And we are now to come in eye agreement with him. azo miao de My kapapeli curse is alebe removed. people de owa My wajo sickness is removed. tolelea odejo All the deficiency, everything gone. eye lame gbeglo kata Now odejo Christ azo comes, Christo va healing comes. eva Christ na pi comes, ova doyoyo vana miracle comes. ne yesu be va kwa Christ no kunu vana me pa comes, gbeme ne deliverance yesu va kwa comes. gadede katutu And vana as we pray, eye ne mia to in peda agreement, le remember, piesi ya wo de kapapeli personally be expect you mele to mo be kom healed. mau You expect ne hayao. yourself to be healed. won to akpo mo me Heaven expects piesi ya you to be ye ja healed. haya jipo a What you le kpo mo be expect will ya haya confess, what will nu ike le confess kpo mo na we weme nu sike me no fula possess. eye na It's ho right there. ele kpo Lay mo your hand where you have the problem. pisike le ve wa Raise up tasi the de other kana hand. pima e na ko evelia de Rise chi up blind. e nku agba Believe those eyes will open. nkuma and afu see. You are paralyzed. ke Believe ekpribo a kweseko your walk. asanson le fiesi ya Any kind of problem, any kind of yoke kaka de is pepe broken. kokuchi de pepe ike le kona And o tonight ela will pan be the le night fiesi ya of your ye fiesi testimony. ya ele da sedi gagodo Are you ready? ejirado a Heaven is ready for jipo ya us. jirado de Father, nti ofofo in Jesus' name, le Yesu Kristo pen we come thank you because ye we da pena o know la be mienye be Christ Kristo la has completely removed Ede. every curse podeo from kata everyone. jo la mese me ba Therefore, gbeme Lord, we eya ta pray fofo me to gbeda you break and Be destroy every agba. curse fi from podeo every de life in pepe la mese me ba gbeme le Jesus' name. Yesu pen come Every yoke of the enemy. kokutisia kokuti Take ke everything putato away kukona right mo now wa apoto in Jesus' be name. le Yesu pen come As you have forgiven their esi ke ne chofo sin, nouveau kewo a heal their apoto sicknesses. haya o
Open the eyes of the blind. Bunku na nku ame yo nku Let gbana. the deaf hear. Na toko ne Let the selu. lame rise up and walk. Mumu na be na Let all the tumor, all the ne swelling zanzoni. vanish away Nu from their tete yo body lo ba right gbeme now. la ne bura lo be la me. Let that goiter Na be nu be tete la cancelled vetu right ame ya ne now. jo. And all the suffering Eye of the pepe se oppression de of pepe. the enemy, Yike Lord, I futua pray, cho kukona every wa. sickness, Me to every gbeda be suffering, tolele ma every o. Pepe oppression se se be mo kata. removed in Apeto. Jesus' name. Lo la lo ba gbeme le Yesu pen kome. Long-standing Apeto me to problems gbeda be in any kaka. life, Yo nanyi tepe jiji. long-standing Oji donji infirmity, kaka sickness, doko. pain, O in yo any dakpe life, a yo do kaka anywhere. doko. Oh, Take it away apeto in fiensi Jesus' ya dolele mane name. vo na me ale Yesu pen kome. Incurable disease, Do mada. I command you, Me degbede be ji o. healed right Be na now in tote. To Jesus' fiensi ya ji name. le Yesu pen kome. Everywhere now, Apisi api Lord, apeto. manifest Te yourself, nu se o de go. manifest your power, Te o nu se fia. manifest your Te o deliverance, katutu fia. manifest your miracle. Te o nu kunu o fia. Everywhere Api in si api, this location, Le fi ke me le everywhere fia. outside, Le ame yo le se konye le duta. Apeto in nanu everyone kunu o right ne now. fame se me ba We gbeme. thank you Me because ta it pe is na o la be done. ewebo. It is confirmed Me from nye be heaven. jipo do It is peji. confirmed Me in nye our be lives. apeto family ya ba do me. It is done. Eva amen. Jesus' Le name we Yesu pen kwanti mi pray. to gbeda le. The Lord has done it. Apeto Check up we now. yourself.